Mugisirikare. Mwenze muzajya mu bigikoma n'amata. Na shikarete na bombo byose n'umugari n'avoka. Oya urishashije nyine unyishashije nyine ntabwo ujya mu gisirikare. Naho najya mu gisirikare kare. Kigali Power Link, amangazini y'icyerekezo hajyanye n'icyubahiro kibakwiye. Icyemezo n'aya matara atanga umucyo usesuye, ubwoko bwose n'amabara yose bitewe n'amahitamo yawe. Hari ayo mu ruganiriro, ayo mu byumba, mu gikoni no mu busitani. Icyasangiye ni ugusirimbura inyubako yawe. Kigali Power Link kandi gufitiye kamera z'umutekano, ukamenya ibibera iwawe niyo waba utari hafi aho. Ntibazagucishamo ijisho kandi mu bwiherero hakubitiza siège iri noir na lavabo zisobanutse. Uguze byinshi kandi turamutwaza. Ihesha agaciro rero kandi ku giciro cyiza. Twimukiye mu gakiriro ka Gisozi mu nyubako Umukindo House. Telefone ni 0791240023. Njyewe cyane nduhamagaye. Ngwete se wakigogiwe vuye hano. Nikosha. Nkawe yo wifata ugacaho ureba ingabo y'igihugu wumva nasone ufite. Wambara uko siba umuntu wambaye nka marine cyangwa ishyamba ori ingabo. Nibo babigenda ku mihanda byo ngo nakonyura umwambuzi sha. Yene grenade yawe. Urabona nje nyine urambonye ubona nje ndo umwambuzi. Akundi mu muhanda ndagenda size ikintu ushaka. Mu muhanda ni ahubwo urashaka. Ako kantu nyine wagasubiramo ngo ndiki. Ngobo uri nyeshyamba uri marine uri shababu uri iki. Uri foto woga susugura ingabo y'igihugu. How do we have this? Imeze ngawe ni ya Yesu. Oya njengo ngingo ndi marine ngiye. Oya kutajya kumubitanye mu ruzi. Ndi mu muhanda uri kugitwangura umurinzi. Ubikabazana se wigeze. Hanyuma urabona nge nambaye nkaso bantu mbwire neza. Nge nambaye nkaso nyine uri kubona ukabona ndi so ngewe. Jana. Idata ariko na data ngibi yabyamba. Muramura ariko uri mu muhanda uri umurinzi uri umugenzi nanjye nanjye makosa utagusuye. How do we have this? Wasubiramo neza ibintu wari urimo uravuga. Ngo nambaye iki? Ahubwo mbwira urashaka iki nigende. Ngo nambaye shitingi. Afande babara. Babaruba. Je ngo nambaye shitingi. Oya afande. Nambaye shitingi. Oya afande. Oya ubwo n'imifuka niho ndayambara mu kanya ubwo ngubu. Nambaye shitingi. Bivuze ngo ino Putin nambaye ni sasa ndi bitapanufure. Oya wabivuze bisubiremo nambaye shitingi. Oya nambaye shitingi ahubwo baraje bajye ndaje nyene kujya kwanika n'ibishyimbo. Ngo ndiki? Bafande. Ngo ndafande? Ariko nje nawe kubwa si ikintu ushaka rwose sinzi ikintu ushaka rwose usanze nigendera nimba wambaye shitingi afande agara ku gipangu cy'abantu. Nje ngo nambaye shitingi. Oya nambaye shitingi. Nago. Oya bivuze ngo bagiye no kujya kunyanika ku masaka sha.
ubu ngiye kujya gutwikira amasaka. Oya bisubiremo neza ngo ndi iki? Ngo ndi iki? uri umuntu. Oya uyu ubwo nyine nambaye shitingi. Oya wambaye imyenda uniform y'akazi ariko None gute nyine nsuzugura gute? oya nayibonye urafandi. Tera isarivavu. Izina ry'Imana utangiye no kuntegeka koko ndi mu muhanda ndi umugenzi wigendera. Oya urabona nyine uyu mwenda nambaye urabona ari uwaso. Iso aho yabereye igeze yambara uno mwenda. Banzo mbwire maberanyo. Uyu mwenda so wambaye. Oya nayibonye urafandi. Gorgira. Tarisa nini? Mabera nyuko. Ariko nyereka ngende umuturage rega ngende umuturage ugenda. Nkuko kose nyerekere. Iyo umuntu avuze ngo Teresa ugira gute? Ugira ukunguko. Teresa rivavu. Kanyama. Ariko se waje kumuhotera koko. Waje kumuhotera Pasha fafu. Waje kumuhotera nje waje Pasha fafu. Pasha fafu ba. Zamuka mubera nyuko. Zamuka fafu. Zamuka. Ye kukujyana mu gisirikare. Oya. Ubwo bugoryi ufite ngiye kujya kubgukuramo. Oya. Bindi byose ubinkorere nushaka kunyica. Urajyayo ntujyayo. Aho nje. Urajyayo ntujyayo. Oya naho na. Wapi? Ahubwo ikintu gihari kimwe sibyo ugiye kundangira handi hari abandi basore babangana kandi ntago najya mu gisirikare. Igihugu kiri gufatwa sibyo wajya kujya mu gisirikare. Wa mwese mugiye kujya mu gisirikare. Kandi n'ubu ndimo ndakwinginga mwese mugiye kujyayo. Babarira rwose fani. Nakujyayo. Nakwica umuntu. Ujya mu gisirikare ntabwo najya. Oya nyine urishashije. Ntabwo byabanye ndi umuturage ngenda umwana wa leta. Oya urishashije. Usanze ku gipangu uri murango. Ntabwo ujya mu gisirikare. Naho najya mu gisirikare kare. Wagira ngo hano hari guhumura umuceri sha. Ufite inzara sara. Ese sha uzuri kuvugana nawe? How do we have this? Ko ndabona icyo ntazi da. Ngende icyo utazi ngewe. Nisa nkuzi yenge. Ese uyu mwambaro nambaye ni uwaso basi nta nubwo ushobora gusoma Abo teni terabwoba ndibuhagaze. Shakuru wa muri bakongomani njya numva bavuga sha. Mukongomani ni so shange ndi umunyarwanda pire. Yego Rwanda ni we. Hanyuma urashaka iki? Urashaka iki? Ibyo byibyo nyine nshaka kumenya. Oya ndashaka umuceri urabona se ndamwe n'icyanga. Muri macuti ndabagenda bastabiriza. Okay none ushatse kuva yuko ndi bego. Ushatse kuba ko ndi bego? Nina ubonye ndi bego Ngo penkupe. ubonye bego Penkupe ko nyine ushatse kuba ko na penkupe ushaka nayo kwirya se. Kupeti, why do you not hear English? English. Ibintu bya English nabyo nzi. Nimba uri umucinwa mbwiza ukuri uvuga cinga inyanga. Menye kuri umucinwa cha.
ikintu cyakingirishwe kumbwira nibi English you know that English you know that wambwiye kuri umunyarwanda cyo ikinyarwanda uri kuvuga to kinyarwanda fuck is bitch I want to be my soldier kuvugira iki none I have to send my army I have army to be niga primaire bambwiye ngo be n'inzuki I want to be my soldier ate kungurundo ukavuga ibintu mbasha kumva okay mu magambo yumvikana nshaka kukugira umusirikare wanjye oya da kaba umusirikare se gusa ahubwo kuzabana general ahubwo oya da ngajya nkubwira ngo general ngatinyira nkako kuri gutya mukabyara nahagaruka umuntu azamura isarineza sarivavu teri sarivavu Ucha. Vamos. Nari ngukumwana safari. Uvuze? No mbwira. Na Gukubitirwa.Kujya kwa mvu ubantuzo gwesha. Afande nuko mu gisirikare bimeze. Ngomba kujyana mu gisirikare ukaba general. Siko numva mutwaza bro. Uwuhe mutwe? Gisirikare bararwa. Wewe ufite uruhazo wo n'umutwe. None ni ndege. Ni buroke sima. Urukumva ututwa ura nambazwe ngo byo babyita kubara kukubanura cyo bita kukubanura wawe bande no nanjye ndaba umusirikare hasi kose by'abasekiriti rero sibyo ugiye kumfasha gushaka abandi zino bano basore bo muri karitsiye banyu sibyo nabo tubajyane mu gisirikare kwikasene nahise neza u Rwanda rwafashwe katurikore nk'abanyagihugu Andumbe wagiye ugenda ureba Kigali Power Link amangazini y'icyerekezo hajyanye n'icyubahiro kibakwiye. Icyemezo n'aya matara atanga umucyo usesuye ubwoko bwose n'amabara yose bitewe n'amahitamo yawe. Hari ayo mu ruganiriro, ayo mu byumba, mu gikoni no mu busitani. Icyasangiye ni ugusirimbura inyubako yawe. Kigali Power Link kandi gufitiye kamera z'umutekano ukamenya ibibera iwawe niyo waba utari hafi aho. Ntibazagucishamo ijisho kandi mu bwiherero hakubita izi siège iri noir na lavabo zisobanutse. Uguze byinshi kandi turamutwaza. Ihesha agaciro rero kandi ku giciro cyiza. Twimukiye mu gakiriro ka Gisozi mu nyubako Umukindo House. Telefone ni 0791 24 00 23.